Ke Society for Urban and Rural Empowerment SUREJY haringkat ke jingnya trelang bat ke Office North East Slow Food Agro Biodiversity Society NESFAS Shillong mentah ke sengi palai hendriu tarik uyayang ka lapenlang ya ke cluster sharing workshop Hamadan Tempang Club Yau Musyang Jawai. Lapenlang ya kani ke workshop belawan ya shimentalang deki nongrap pat ki sahab sarkar halor ka projek ka baong ban penkup bori ki riu luom ki bedeki try jaka try muluk lingba ka rensan agroecology learning circle ban yo ya ka meram o ka ba syong shngan. Kaba kentup lang ya baro bat kaba yarap ban wat kilap kemai na kabenta kabah kamiat kenang bakalawe kan long pahu pahai ha kaba am kadi. Nakaliang kakong DV Lingdo MCS Additional Deputy Commissioner West Giant Hills haba ajing keren kum kakong san kalaong. Day ban pasya karep tenrai ban yo e kajing bam kaba kuat basuba na mar kilong kidawai ha kakot kakia. Kalaong kinu ki SHG ni ALC kilong shishakum kita ki syarak ki barak jing syasya ki shnong ki thau kaba pen itu ya ka shnong jong ki syabar jong ka jelabat karihi barok kawai kum balong ushin rai la kadong. Tadi waktu itu berkawan tiang borong ini sakti lang borong. Indigenous community through agroecology learning circle for resilient integrated and innovation natural resources management. Hapo kini ki arpau teli ki chnong so pau pra teli ki ALC ve da ME hadu so spa pra pau kendengot ki members ki kam wadale I hapo kini ki ALC Chwao pen krek kam I ya kini ke project hapo ke office dajit ki ya ki CF wato upet ha ki ar teli ki ar pau teli ki chnong ki CF da yo ki le ya ka orientation training chapang kini ki project da pen man I ya ka general awareness program hapo kini ki ar pau teli ki chnong Hewa pen sniao thu ya ki nong chong chnong chapang ke project hadin wada dep pen man ya kini ke general awareness program ki nong chong chnong kamju ki nong kit kam chnong dap diang gi ya ke project hapo ke chnong dewa ya soy ya ke so sekolah ha perdi ke chnong wa ke boy I the way boy I boy one wa ke hawa thung wani Yo Fraklang wadu dan hi em thungi wani thau wani Jackson Bay takam tei de bu prai ke tu bun de bu peniat penbhai ke tu bun dan ne te po ye thlu te bo yo Fraklang te bo sa ke sbo achniang agmasi gamte te thlap dan ne te men de bu thlap yo tu Fraklang te hap I wo po chan wan ye katu khandau yo man kam wa garap karyang mo banyo kata jingbang ke jingdi ke bakhoi ke jingbang ke jingdi ke ba ban penlong ini ki ba shat ki ba klan mo ki ban light na buon ki ti
ngasok men sibun kublay sibun kong ngamlaban yo katengi way ki baro ki balong ki members jong kani ke ALC namar kumbang itip hi ki kinu ki SHG semua kumban ciong no lene ki long kemi ki badon benta hakanu kanu ke SHG lene hapo ki ALC kumbo piong mentan ki long shisha kum kita ki nong ra syarak hapo snong ki ba pensyai ya ka snong baro kawai ki ba pen itu ya ka snong baro kawai syabar baro ki bri kintip ya ka snong jong pi mo kum kata ka mulum lene ka that mutlong lene ter sementing ha ki bang ada ki keteng snong ki bang ada si snow ningkong menta kasni Bikon samla yo yada yo pendek pensa ya kirap kiriang ya kinrap tenrai yo kentu ya icak ikia ba yo kayo kakot dan ne ka simple intem ka project ka wo pen klain show ya ka rukom rap tenrai lengba kinong rap yo o ya ka snong kuiwa ijo khot ya ki LC member thermatic area kamat emerging mode akan ni ka project to kam ni hawa number 1 yo ya ka kendau ka wachat ka wakia soul management ka ar upenda pensa ya ka sembe tenrai sit management ta ka walle buat bnia ye to kam mon ya daya ka jing len shop uknyang pest management ya mirjing bod yo tho ya ka lat pen mi poisa ka rep tenrai naka jaka pen mi bam ka baper bun ki rep serti pentor ter kum tamba ong ki production system hakan ka project penselur ya ki LC urap yi waro ki tha ko to urap si tha don hi ka objective kan ka cluster sharing workshop mut kawa number 1 kam ni wa te ka LC ka sam ya ka jing persang kawa dedap le ki wow yesem yang ki jing persang LC celebrate ya ka jing job hapo ki kam ko wada dap le ki wo ha ka snong ki yang ki baro ki jing shat niam hapo jantia namar ke area study jonga kelom tanga jantia nga study ka culture te ki connect bat ki festival ka bedding klam ka connect bat rice hinamla ban penia khlat ya ka bedding klam bat ka rep khaw bat ka rep ka ba chawar jentia jengi stay menchwa ngidon ga ong ngi khot ka long hai kata ka long hai ka dei ka jingle niam ka ba ngi le abang ngi rep yaw krai abang ngi rep yaw krai ndrei songsi mentan mar bang ngi rep krai shu kane ka long hai kala long kata ka dying art andai kadai ka waina ka jing le jung ki brio ha ba ki rep yo krai kumjuru ha ka culture jengi kamta mangni po jantia ha ka por thung ha ka por ot ngidon kata bangi khot mo ka chunong nga thara itip ka chunong sebahai ki khot ka bahara nama kelas bahai ribah district state kecunong gede menta hagapor ketika yombet ka yomot naman ngia bon kam te ngia la jerap ni aisis ni kan ngi ban jerap ya ki pramarjan bat kumne ngia agiliang ya kasngi menta ngan lej hayeng jongkong lasan da gede gepor ot hayeng jonga kong idwan ban jerap ban ngamdon kam ban siu gadon kam tang ban ai ga bam ban pibiang ya ga bam gedi